шунавандагони гиромӣ, барномаи иттилоъоти ахборро мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия бо шумо Мадина Назарова. дастгириҳои пайвастаи иҷтимоӣ ва татбиқи босамари нақшаву барномаҳои давлатӣ дар Тоҷикистон барои ба маротиб коҳиш ёфтани сатҳи камбизоатӣ давоми солҳои охир мусоидат намудааст. Дар натиҷаи ин тадбирҳо нишондиҳандаи дарозумрии аҳолӣ дар Тоҷикистон ба 75 сол расида, фавти модару кӯдак дар муқоиса бо соли 1998 мутаносибан 2,1 ва 2,6 баробар паст гардидааст. шарҳи Маҳмадалӣ Сафар. дарозумрии аҳолӣ ҳамчун падидаи иҷтимоии замони муосир марбут ба рушди босуботи иқтисоди миллӣ ва пешрафту шукуфои ҳар як давлат аст ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ин раванд аз солҳои аввали соҳибистиқлолии мамлакат дар меҳвари сиёсати роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор гирифта, бо татбиқи муваффақонаи стратегияву барномаҳои соҳавӣ дар ин самт дастовардҳои назаррас ба амал омадааст. мутобиқи ҳисоботи оморӣ дар соли 2017 дарозумрии умуман дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба 74,9, аз он ҷумла занҳо 76,9 расидааст. Яъне ки ин як нисбати агар 10 сол пеш гирем ки дарозумрӣ дар мо дар миқёс ҳамаги 63,9 солро дар бар мегирем, ин хеле фосилаи баланде аст ки дар Тоҷикистон аслан гӯем масъалаи дар зиёд шудан ёки баланд бардоштани дарозумрӣ ҷабҳаҳои гуногун дорад. Аз як тараф агар мо ҷиҳати иқтисодӣ яъне зиндагӣ пурарзиш бошад, аз ҷиҳати дигар пеш рафтани илму маданият ва маърифати худи ҷомеаи ҷумҳурии Тоҷикистон аст ки шахсон кӯшиш мекунанд ки бисёртар ҳаёти солимро роҳ монанд. бархе коршиносону мутахассисон бар он назаранд ки дарозумрии инсон аз истифодаи дурусти ғизо, серҳаракатӣ ва истироҳати бо фароғат вобаста мебошад. дарозумрӣ дар ҳама давру замон диққати донишмандони тибро ба худ ҷалб намудааст. сиҳати, умри дароз ба бисёр омилҳо вобастаанд. иқлим, ҷои зист, шароити зиндагӣ ва муҳити хонавода, табиати худи инсон, дуруст ғизо хӯрдан, кору варзиш, истироҳату фароғат, обутоб додани ҷисм ва бисёр омилҳои дигар ба дарозумрӣ мусоидат мекунанд. донишмандон ба хулоса омаданд ки ҳамагӣ 10% саломатии инсон ба тибу табобат вобаста мебошад. яке аз решаҳои асосии дарозумрӣ дуруст ғизо хӯрдан аст. дар Тоҷикистони азиз тамоми неъматҳои табиат мавҷуд аст. агар аз онҳо дар хӯрду хӯроки ҳаррӯзаамон оқилона истифода барем, пурхӯрӣ накунем, бе ҳеҷ шубҳа умри дароз хоҳем дид. дигар аз омилҳои дарозумрӣ серҳаракатӣ, варзиш аст. тадбирандешӣ барои баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум, таъмин ва ҳифзи солимии ҷомеа ва дигар дастгириҳои иҷтимоӣ аз ҷониби роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат беш аз пеш амалӣ карда шуда, бо роҳи рушди босуботи иқтисодиёт ва афзун намудани иқтидорҳои истеҳсолӣ ва пеш аз ҳама татбиқи босамари ҳадафҳои стратегӣ барои мардум зиндагии арзанда ва босаодате фароҳам оварда хоҳад шуд. истеъмоли нодурусти ғизо, камҳаракатӣ ва нӯшидани обҳои ширини ташнашикан сабабҳои аслии пайдоиши бемории фарбеҳӣ дар инсон аст. фарбеҳӣ ба хуруҷи кадом намуди бемориҳо боис мегардад ва барои пешгирии ин намуди беморӣ чӣ бояд кард? шарҳи Зоиршоҳи Тағоимурод. инсон барои солимии худ бояд ҳамеша дар талош бошад, ба хӯроки истеъмол кардааш аҳамияти ҷиддӣ диҳаду доимо ба варзиш машғул шавад, зеро камтаваҷҷӯҳӣ дар ин масъала боиси бемадорӣ ва гирифтор шудан ба ҳар гуна бемориҳо мегардад. ба бемории фарбеҳӣ на танҳо занону мардони синни соли миёна, балки кӯдакон низ гирифтор ҳастанд. кадом омилҳо аст ки инсон ба бемории фарбеҳӣ гирифтор мешавад? занҳои аз 35-40 сола боло дар ҷумҳурии Тоҷикистони мо бисёртар ба ин беморӣ гирифтор ҳастанд. аз ин лиҳоз ки онҳо ҳаракат мебошанд ва аз хӯрокҳои хамирӣ бисёртар истифода мебаранд, нон бисёртар истеъмол мекунанд. дар бозорҳои мамлакат меваю сабзавоти аз ҷиҳати экологӣ тоза фаровонанд ва барои машғулияти ҳамешагии сокинон ба варзиш тамоми шароитҳои зарурӣ муҳайё аст. вақте ки мо аллакай хӯроки якум, дуюм ва сеюм истифода мебарем, ба меъдаи мо вазнинӣ мебиёрад. барои сабук кардани кори меъда мо бояд ҳаракатҳои ҷисмонӣ кунем, мо бояд ба варзиши бадан машғул шавем ки ба меъдаи мо зӯр набиёяд.
برای معالجه و پیشگیری بیماری فربهی طبیبان استعمال دارو را به نتیجه ارزیابی کرده، مشغول شدن به ورزش و استعمال درست غذا را اساس معالجه این نمود بیماری می‌دانند. اگر ما هر صبح پیش از ناشتا آب کدو رو یک پیاله استفاده بریم یا نیم پیاله اقلا استفاده بریم در یک روز 3 مرتبه، این برای تازه کردن جگر اهمیت کلان را می‌بازد. وزنی از معیار مقرر زیاد و سری وقت پیشگیری نکردن آن انسان را به نمودهای دیگری بیماری گرفتار می‌کند. در جمهوری ما زیاد شده است گرفتار بیماران دیابت قلب، بیماران رگ‌های خونگرد و مانند بیماری فشار بلندی، بیماری ایشمیک دل، دیگرگونی مثال در بیماری‌های جگر، هپاتوز میگن، این یعنی گرفتن روغن جگر. یکی از سبب‌های پیدایشش این فربه شوی میباشد. برای به بیماری فربهی گرفتار نشدن و خلاصی از آن هر شخص را میباید همیشه به ورزش و آب و تابی بدن مشغول شوند، زیرا بهترین نعمت برای انسان سلامتی است. ظاهرشاه تقویمراد بهادر استم، اخبار. در دوره عملی نمودن اقدام یکجای حل میکنیم در ولایت ختلان در ناحیه ناصری خسرو بیش از 5000 کیلومتر راههای ماشینگرد سنگفرش کرده شد. در این تدبیر ساکنان به طور دسته‌جمعانه اشتراک نموده همزمان در حفظ محیط زیست نیز سهم گذاشتند. گزارش از ناحیه ناصری خسرو. با اقدام کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت ختلان تحت شعار یکجای حل میکنیم، امروزها در شهر و نواحی ولایت کارهای آبادانی وسعت بخشیده می شود. در همین دایره بخشیده به استقبال سزاوار جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی مملکت، اعضایان کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ناحیه ناصری خسرو در همکاری با نفران سخاوتپیشه و آبادگرا و ساکنان محل مقصد کردند که برای بهگردانیدن حالت راههای ماشینگرد حدود 2 جماعت دهات ناحیه سهمگذاری نمایند. امروز دیگه کوچه‌ها هم هسته حشرا، این کوچه‌ها هم هر از 30 اویله‌ها اومده تازه کرده، جورا کنده، سنگفرش کردن دارد. عملیگردی نقشه و برنامه‌های گوناگون دولتی در سمت رشد محل با منفعت بوده. در این زمینه اینفراستراکچور ضروری و شرایط ارزنده کار و روزگار برای ساکنان در دوردست‌ترین ده و روستاهای مملکت مهیا کرده می شود. طبق اطلاع در دایره عملیگردی اقدام یکجای حل می‌کنیم از جانب مسئولین کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ناحیه ناصری خسرو برابر سنگفرش نمودن راههای ماشینگرد، همچنین بهره رشد محل دوام سال جاری تازه و خرمگردانی نزد بیناهای معموری، تازه کردن جوی و کانال‌های آبگذر، زهکش‌ها، خنده برآوردن آب نوشاکی برای ساکنان محله‌های احتیاج داشته، ساخته با استفاده دادن بیناهای معموری جمعیتی محله‌ها با راه حشر، ساختن میدانچه‌های سالمگردانی کودکانه، شنانیدن نهالان آرایشی و همیشه سبز و به همین مانند ده‌ها عمل‌های دیگری که برای بهداشت محل نگرانیده شده است، مرحله به مرحله راه‌اندازی کرده می‌شوند. ضمن عملیگردی اقدام نیک و سازنده یکجای حل می‌کنیم، بیشتر از 3 کیلومتر راههای ماشینگرد دهه آرزوی جماعت دهات فیروزه، 2 کیلومتر در دهه بشکنت جماعت دهات استقلال سنگفرش کرده شد که این عمل باعث خرسندی ساکنان بخصوص رانندگان گردید و جامعه مهنتی ساکنان محل یکجای در اجرای این اقدام آبادانی سهمگذاری نمودند. تورالی صاحب نظر، پرویز سفرов از ناحیه ناصری خسرو برای برنامه اخبار. برف و سرمای شدید در شتات‌های متحده امریکا سبب مرگ 5 نفر گردید. وابسته به برف زیاد و سردی پرواز هواپیماها به بیش از 6000 خطسیر قطع شده، هزارها مسافر در فرودگاه‌ها درماندند. در نتیجه ترکیش گاز طبیعی و سر زدن سوختار در یک بنای بلندیشانه استخامتی شهر چنچون جمهوری خلقی خیتای 8 نفر به هلاکت رسید. شرح خبرها از خارج مملکت. در منطقه الباغوره مضافات دایرازور سوریا در نتیجه حمله هواپیماهای نیروهای ائتلاف بین المللی 8 نفر به هلاکت رسیده، ده‌ها کس دیگر جراحت برداشتند. وسایل اخباری عمومی محلی گزارش دادند که در مضافات مذکور بناهای استقامتی موشکباران شدند و هلاک شدگان 3 زن و 5 کودک میباشد. طبیبان وضع سلامتی اکثر مجروحان را وزنین ارزیابی میکنند و احتمال شماره قربانیان افزایش یابد. رسانه‌های خبری سوریا گزارش دادند که دوام یک ماه اخیر 4 منطقه اهالینشین مضافات دایرازور مورد موشکباران نیروهای ائتلاف بین المللی قرار گرفته است.
кормандони сохторҳои қудратии Сурия аз минтақаҳои қаблан зери назорати гурӯҳҳои террористӣ буда дар ҳаҷми махсусан калон яроху муҳимоти ҷангиро ёфт ва мусодира карданд. Амалиёт барои дарёфти силоҳ ва безараркунии таҷҳизоти тарканда дар минтақаи ғуттаи шарқии музофоти Димишқ гузаронда шудааст. дар шаҳри чанчуни ҷумҳурии халқии Хитой таркиш рух дода, сипас сӯхтор сар зад. дар пай ҳодиса 8 нафар ба ҳалокат расида, 3 каси дигар ҷароҳат бардошт. муайян карда шудааст, ки таркиш дар ошӯнаи чороми бинои баландошӯнаи истиқоматӣ ба амал омадааст. дар робита ба ин кормандони хадамоти наҷодиҳӣ сокинони бинои истиқоматиро ба ҷойҳои бехавф кӯчонданд. алангаи оташ дар муддати кӯтоҳ бинои истиқоматиро фаро гирифт. кормандони хадамоти оташнишонӣ барои хомӯш намудани сӯхтор соатҳо мубориза бурданд. сабаби ба амал омадани таркиш ва сар задани сӯхтор дар бинои баландошӯнаи истиқоматӣ дар бухоршавии гази табиӣ арзёбӣ мегардад. барфу сармои шадид аҳолии як қатор штатҳои Америкаро ба мушкилиҳои зиёд дучор кардааст. аз сардии тоқатфарсо 5 нафар ба ҳалокат расида, даҳо касе дигар зарар диданд. дар шаҳри Чикаго ҳаво 29 дараҷа сард шуда, ҳаракати нақлиёти ҷамъиятӣ қатъ гардидааст. ҳамчунин муассисаҳои таълимӣ фаъолият намекунанд. дар штати Мичиган аз сабаби барфи зиёд ва яхбандӣ даҳо садамаи нақлиёт ба амал омад. дар баъзе аз минтақаҳои штати Мичиган сардии ҳаво ба 53 дараҷа расидааст. вобаста ба ин ҳукуматдорони штати мазкур аз сокинон дархост намуданд, ки безарурат аз манзилҳои истиқоматиашон набароянд. дар он штатҳои Америка, ки дар иҳотаи барфу сармои шадид қарор доранд, 55 миллион аҳолӣ зиндагӣ мекунанд. дар баъзе аз шаҳрҳои Америка барои кормандони давлатӣ таътил эълон шудааст. дар ин робита дар штатҳои қисми ғарбӣ аз ҷумла дар штати Алабама ва Миссисипи ҳолати фавқулода эълон карда шудааст. барои тоза кардани роҳҳо аз барф кормандони хадамоти марбута фаъолият доранд. дар робита ба номусоиди вазъи ҳаво дар Штатҳои Муттаҳидаи Америка парвози ҳавопаймоҳо ба зиёда аз 6000 хатсайр мавқуф гузошта шудааст. дар чанд шаҳри Британияи Кабир низ вобаста ба бориши барф ва яхбандӣ парвози ҳавопаймоҳо ба даҳо хатсайр қатъ гардидааст. вазъи мураккаб дар шаҳри Манчестер ва Ливерпул ба қайд гирифта шудааст. кормандони хадамоти марбута наметавонанд саривақт хати парвозу нишасти ҳавопаймоҳоро аз барфу ях тоза кунанд. дар шаҳри Лондон бошад сардии тоқатфарсо ба қайд гирифта шудааст. кишоварзони ноҳияи Вахш дар майдони 3800 гектар кишти барвақтӣ ва тирамоҳӣ зироатро анҷом доданд, ки 94% нақшаи имсоларо ташкил медиҳад. дар кишти тирамоҳӣ ғалладона, сабзавот, қулфинай ва дигар навъи зироат кошта шудааст, ки аввали фасли баҳор самар медиҳад. гузориши Абдурозиқи Азиз аз ноҳияи Вахш. дар ноҳияи Вахш нақшаи кишти барвақтӣ ва тирамоҳии зироат дар ҳама шаклҳои хуҷагидорӣ дар масоҳати 4000 гектар пешбинӣ шуда, то имрӯз кишоварзон дар майдони 3800 гектар кишти сифатноки тирамоҳӣ анҷом доданд, ки зироати киштшуда аллакай дар сабзишу нашъонамо қарор дорад. то ба имрӯз зиёда аз 1800 гектар замине ки имсол ба кишти пахта нигаронда шудааст, аз шудгор бароварда шудааст. шудгори тирамоҳӣ фоидааш дар он аст, ки якум ки ҳашароти зараррасон кам мешавад, ҳосилнокии зироатҳо зиёд мегардад. тавре аз кумитаи идораи замини ноҳияи Вахш ба мо иттилоъ доданд, нақшаи кишти тирамоҳӣ дар деҳоти Рудакӣ, Тоҷикобод ва шаҳраки ба номи Киров иҷро гардида, кишти сабзавот аз ҷумла қулфинай бар зиёд таъмин карда шудааст. ин нави сабзавоти хуштам дар ҳудуди вилояти Хатлон асосан дар ҷамоати шаҳраки Кирови ноҳияи Вахш парвариш шуда, ҳосили он дар аввали фасли баҳор ба тамоми ҷумҳурӣ нахустинҳо шуда пешниҳод мегардад. дар ҳудуди ҷамоат ҳозир рафти шудгор идома ёфта истодааст. қариб 65% дар ҳудуди ҷамоат шудгор аллакай ба итмом расида истодааст. хоҷагидорон ҳозир барои омода сохтани таҳкурсии заминаи соли 2019 барои ҳосили нав рӯёндан аллакай киштукора рафта истодааст. соли равон кишоварзони ноҳияи Вахш бо дурусту оқилона баҳрабардорӣ кардан аз замин ҳосили дилхоҳи маҳсулот ба даст оварданд ва ҳаҷми умумии маҳсулоти кишоварзиро афзоиш бахшиданд. истеҳсоли ғалла, полезӣ, сабзавот ба ғайр аз картошка дар қиёс бо мавсими гузашта фарқият дорад. кишоварзони ноҳияи Вахш дар кишти барвақтӣ ва тирамоҳӣ ӯҳда доранд, ки дар майдони 300 гектар картошка ва 730 гектар дигар нави сабзавотро парвариш намоянд. аллакай дар майдони 90 гектар ғалладонаҳо киш карда шуданд.
заминҳои кишти тирамоӣ барои кишти пахтаи баҳорӣ аз 3,5 гектари заминҳои ҷамоати Тоҷикобод 2850 гектар аллакай ҷуфт шуданд. ҳамин гуна низоми хуб дар истифодаи самараноку оқилонаи замин ва арзониву фаровонии маҳсулот, танзими нарх дар бозор ва беҳтар шудани сатҳи рӯзгори аҳолӣ мусоидат менамояд. бинандагони гиромӣ, дар ин ҷо барномаи иттилоъоти ахбор ба анҷом расид. хона ободу сарбаланд бошед.